Niamini jina la nani? La Yesu. Yesu kule malaika anamwambia bikira atachukua mimba, atazaa mwana, naye watamwita jina lake Immanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Na jina lake Yesu lina maana ya wokovu. Jina la Yesu limeleta wokovu kwenye maisha yetu. Leo bila jina la Yesu tusingekuwa hapa. Bila jina la Yesu tungekuwa kwenye mizimu. Bila jina la Yesu tungekuwa bado tunasumbuliwa na mapepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukamalizie kitabu kimoja halafu tukaliitie jina la Bwana. Kabla hebu ngoja kitabu cha Yohana. Tufanyaje? Kwa kuamini. Maana yake mtu anapoliamini jina la Yesu anakuwa na uzima. Mtu anayechukua jina la Yesu analiweka moyoni sawa sawa. Analiamini hata kama watu watakusudia afe, hawezi kufa kwa sababu analiamini jina la Yesu. Linaleta uzima, linaleta uponyaji. Hata kama watu watasema biashara yako ife, haitakufa. Lile jina la Yesu linasimama, linakutetea. Linasema acheni biashara ya mwanangu isonge mbele. Hata kama utasema vitu vyako viharibike, jina la Yesu linasimama, linapiga vile falme zinadondoka. Ile mizimu ya ukoo miungu inadondoka. Hata kama wakubwa wa ukoo watasema uondoke, hautaondoka duniani. Maadamu unaliamini jina la Yesu, linaleta uzima kwako, linaleta uzima kwenye maisha yako. Na leo jina la Yesu tunaenda kulitia lilete uzima kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongeza tena vigelegele kwa Yesu Kristo. Tukamalizie kitabu kimoja hapa. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu ambacho mara nyingi tunakisoma na leo kile. Labda kiwetu. Matendo ya Mitume sura ya 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Tunaweza tukasoma haraka ili kila mmoja aelewe. Tuanze mstari wa kwanza. Mtu wa kutembeza akitaka kwenda sehemu, wambebelee wampeleke. Akitaka kwenda kanisani, wambebelee wampeleke. Anaenda anakaa kwenye mlango wa hekalu uitao Mzuri. Akazoea akifika mahali pale